Şinavên uçyan a radyoya dengê gel dembaşkodarên hêja îro 29 Tirmeyê 2025 sêşemli Brükselê saat ne la Amedê em ên uçeyên serespê pêşkêş bikin dem azadiya rêbera Poyê. Ji rêber Apo peyam tevlîbûna hemû beşên civakê ji bo pêvajiya pêdiviyekê jiyanî ye. Rêber Apo dur bi wasiyê xwe Mazlûm Dinç û Parlamenterê Dem Partî û biraziyê xwe Ömer Öcalan re hevdîtîn kir. Hamil Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Ergin Atabey û Zeki Bayhan ji bi malbatê xwe re hevdîtîn kirin. Piştî hevdîtina li girava İmraliyê Parlamenterê Dem Partî Ömer Öcalan derbare hevdîtinê de li ser hesaba xwe ya X'ê peyamek da got îro weke malbatê li girtika İmraliyê me bi Birêz Abdullah Öcalan re hevdîtin pêkanî. Birêz Öcalan hêvî û biryardariya xwe ya ji bo çareseriya demokratîk û aştiyê diparêze û got ji bo pêvajo bi tenduristî bimeşe tevlîbûna hemû beşên civakê ya ji bo pêvajiyê pêwîstiyeke jiyanî ye. Pêjakê ji bo girêva 29 Tirmeyê banga piştgiriyê kir parêzvanên xwezayê ne bi tenê ne. Aktivîstên sivîlî û hawirdorê wê îro li seranserê Rûşatê Kurdistan û İranê dest bi girêva birçîbûnê bikin. Partiya Jiyana Azad ya Kurdistanê piştgiriya xwe nîşanda û bang li hemû derdoran kir ku destekê bidin çalakiyê. Pêjakê banga xwe de balkişan ser van xalan. Şewat jiyanê tune dike û her sal li çiyayên zah Rûsê şewat derdikeve. Ev ne tene felakete xwezayî tahribatek siyasî û têkildarî bêxemiya desthilatdariyê ye. Pêjakê aktivîstên hawirdorê Hamid Muradî, Çiyako Yusufî Nejat û Xebat Emîne yên ku di şewata li çayê Aviyê de jiyana xwe ji destan bi bîranî û wiha got divê tevgera rizgariya ekolojî bêava kirin. Divê valahiya di parastina hawirdorê de gavên cidî bênavêtin. Girêva giştiya ku ji aliyê Komeleya Hawirdorê ya Kurdistanê Sineyê ve îro dest pê kir divê tevaya gel piştgiriyê bide. Bilançoya şewata li çayê Ayver giran dibe di 24 Tirmeha 2025 de bejahiya li çayê Awyer ya li bajarê Sinê şewat derke. Şewat di demeke nêzde berf rehbû û di encamê de zêdetir 150 hektar daristan şewitîn. Rêvebirên Komeleya Jînge Parêzî ya Şîne Nûjîn Kurdistanê û ya gelê Jînge Parêz bi derfetên xwe müdaxaleyê vê şewatê kirin. Di dema destwerdana Jînge Parêzan de şewat belav bû û bin dorpêça pêt û agirdeman. Di encamê de rêveberê Komeleya Hamid Muradî û çar Jînge Parêzên bi navê Muhsin Hüseyin Penahî, Xebat Emînî, Çiyako Yusuf Nejat û Mustafa Hejîr giran birîndar bûn. Welatiyan evrakirina xweşxaneya Koser ya li bajarê Sinê. Rêveberê Komeleyê Hamid Muradî di sibeha 25 Tirmeyê de jiyana xwe ji destan. Di 27 Tirmeyê de jî hat ragihandin Çiyako Yusuf Nejat û Xebat Emînî jî jiyana xwe ji destan e. Rewşa Mustafa Hejîr û Muhsin Hüseyinî jî hêjî giran e û têdawiya wan didome. Piştî wefata Jînge Parêzan girseyeke li ber nexweşxaneyê kom bû Xemseriya Dewleta İranê ya li hemberî şewatên daristanan şermezar kir. Li taxa Hesenava ya li bajarê Sinê bi tevlîbûna hezaran kesî Xebat Emînî û Çiyako Yusufî Nejat li Guristana Beheşt Mihemedî bi merasimeke Spartinaxê. Dayîkên şehîdan bi duruşmeyên şehîd namirin şehîdên Kurdistanê oxir kirin. Welatiyên Sinê û gelek welatiyên ji bajarên derdorê jî tevlî merasimê bûn. Hêjayê gotinê Komîteya Ekolojiya KCK jî roja 27 Tirmeyê bi daxuyaniyeke Jînge Parêzên jiyana xwe ji destanê bi bîranî. KCK di daxuyaniya xwe de welatiyên divê şewatê de jiyana xwe ji destan weke şehîdên jîngehê bina kir. Li İranê pazeh girtî di bin gefa dardekirinê de ne pêngava bi darvekirina dardekirinê ya li İranê ji bo rewşa girtiyan daxuyaniyek da. Di daxuyanê de navê Paxşan Azîzî Werîşe Muradî û Şerîfe Muhammedî tê bi bîranîn û dibêje ew bi darvekirinê re rûbirû ne. Her we ew bang li raya giştiya cîhanê tê kirin. Li dijî dardekirinên li İranê bi lezgînî
تیک و نوال و تفگری پنگاو دست شانکر کو دو گرتی سیاسی بناوی بهروز و ایسانی و مهدی حسن لگرتگاه قضا حسار لکراجی هاتن دارده کرن مهدی حسن سال 1976 هاتیه دنی باوی 2000 کانه ایلونا 2020 دان لزن جان هاته گرتن بهروز ایساجی تمنوی 64 سالیه ده جوتمه 2020 دان لطهران هاته گرتن و به سوجداری سیاسی هاتن دارده کرن مازلوم عبدی گوت به روسپی و سرکشیرین دیرا زوره امجیوین اکلدار خستن هزین سوریه دموکراتیک قصیده به داخویانه که راگاند که هیه جی فرمانداری قصیده سردان روسپی و سرکشیرین دیرا زوره کرنه هیتا کو فرماندار گشتی حسیده مازلوم عبدی فرماندار گشتی پیجه روحلات افرین هفسروک کمیته دیالوگا به حکومت شامر فوزا یوسف و بردف که کمیته یاسر ال سلیمان فرمانداری مرسا لشکریا دیرا زوره و مرسا سیویلان آدیرا زوره پیک دهات به گلک سرکشر و روسپیین عرب ره جویان فرماندار مازلوم عبدی گشتدان داوی روشا سیاسی لشکری اولهی و آبوری الهرم و سوریه نخان دازانین که خلک دیرا زوره بسازی و هیزین خواه دانستاندنین و حکومت شامره و خودی بریار به لنافچه سرکانی رهایی عسکری بنابه میرزا تکی اشکنجه لدو جوانان کرن ددی من آندتی خویا کرن کل قرقوله که لسرخطه یا سرکانی هات نکشاندن لشکر تاگیر کریا ترک آبناوه میرزا تکی اشکنجه کل دو جوانان دکه لسر مدیا خویا جواکی پاروه کر لگور آگاهیان لشکرین ترک او جوان دما لبن خطا در باسی سر خط بون گرتنه او برنه قرقوله جبر سینور داگیر کریه در باسفون اشکنجه لوان دکن ده مدیای جواکی ده دیمن بره برین کوملی اماف مروان ایهاده هاتیه پاروه کرن او بویر وصا دردکه و هوله نایزانین که او جوان کینه و لکی جان قرقولتین را گرتن هر وار درباره عقوبت جوانان دجی تا آگاهی نهاتنه بدست خسته افیا نامنه توی راپورا لسر رواندناجین علوی اشکره که رخصنا افیا نامنه توی راپورا لسر رواندناجین علوی یل پرابین سوریه جسبات حتی نها پیکته اشکره کر رخصن راگهان کل پارزگهن تارتوس لاسقیه همس و همایی رواندنا سو شش جنن علوی هاتنه بلگه کرن هر وقتی که داروان بویران تو پیشکتنن شنبر دل کلین فرمی ده چینه بونه هر وقت دست شانکرن کوجینن ون دا بدار زوره هاتنه رواندن و فیدیه جمالباتن وان هاتیه خوستن مالبات که جی هجمارا تلفونا کو جبو دا خوازا فیدیه بکار آنیه راگهانت لی به انجام بو رخصنه جه حکومتا و گوهز خواست درباره گلیین مالباتان ده آگاهی فرمی پیشکش بکه هر وا برپرسین وان سوجان بگیره لی حتی نا دستلاتا دمکی تکیلار مجار تو تدبیر نگرتنه لدیش رفیسه نافچالی جیا آمده شواد درکه شواد دمک کرده جبر بایی زده لهرمه بلاوبو خلک هرمه به درفتین دست خود هول دیدن کو شواد و مرینن لگور چاوکانین هرمه شواد دوام دیگه و حتی نها بدهان هکتار آرازی شوتیه لباجار دیری که شه بهور که هنری لدارکت دسته چاند هنر یا کانتونا جزیره شاهی اکلقادا نوروز آباجار دیری که لدارخست دشه بهور که ده هنرمند شریف عمری و شهریبانا کردی و کنس جودی ستران پیشکش کرن شینین هرم بجوش که مزن دبر سترانا ره گووند کرده فرانسه داخوازنامه گرتنا بشار اساد پیشکش کرد دوزگری نتویی لدیجی ترور یا فرانسه داخوازه که نوج بو گرتنا سروک بری سوریه بشار اساد پیشکش کرد داخوازنامه به توانا پیکانینا ایریشن کیمیوی ین سوریه ین سال 2013 هنده هاتیه پیشکش کرن
هات گوتن کو دمجدار 2023 ده دو دادگرین پسپور لپاریسه داخوازنامه گرتنه جبو بشار اساد درخستنه. دادگر راپورا دولت امریکا جخوره رفرانس دیگره و دبیجه لباجار ادرا دوما و خطای دبیستویه که طباقه ده چکن کیمیو هاتنه بکارانین و ده انجام ده زیدتری 400 کسی جانا خوش دستایه. بله گودن جمعیم چین سریس به پیشکش کرن آنا خاطر و دل باش.